akajenga kanisa kule kwetu. Biblia inatuambia kwamba miaka ya mtu hapa katika dunia hii ni miaka 70. Lakini ukiwa mzuri kama Field Marshal na Kanini, unakaa ukiongezewa miaka, utaishi. Ona Kanini ndio ikaraga huko. Kwa hivyo nimekuja on behalf of myself, on behalf of my family, kufariji na familia kwa sababu ni watu nawajua, kina Kanini wote nawajua wakati huu mgumu zaidi. And I want to encourage you and tell you that your relative in whichever form, kama ni grandmother, kama ni auntie, sister, she did an awesome job for this country. What they know for her, maybe, what they know for her and the like-minded, maybe Kenya hingekuwa na uhuru wa ambao sisi wakati huu tunajifunia. So we really want to thank her for that. Mimi mnajua siku hizi siongei siasa kwa sababu tulijaribu kupata mlima na baba na Kalonzo na na my friend Eugene, tukaaguka. Shida tuliaguka wote, hata mimi nikaagukia hapo. Kwa hivyo maneno ya siku hizi ya kuongea maneno ya siasa, nilisema siongei maneno ya siasa. But it is very, very important. Mimi nasema kama former member of parliament for Kieni, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Mimi wakati niliwania Kieni na nilikuwa nimefanya kazi, lakini wakati walifanya maamuzi na wakamchagua mheshimiwa Wainaina ambaye tunakaa na yeye hapa na tumeketi na yeye hapa, nilikubali, nikamsalimia na tunaendelea vizuri. Naye Mungu ni nani? Halaika gyotiho ikagatea. Ewa, Kanini niko kau East Africa. Sasa mimi si mbunge wa hapa, mimi ni mbunge wa nchi 7 kwa sababu ya kukubali kushindwa. Siamushie hanini. Deko ku Arusha. Tondu icio nicio ndeto ri menyaga ciana kuria. Ni uri mwene turaigua andu aitu makigeria gucokaniria ha na haria. Na ndeto icio ti njega. Mutongoria uria twi nake wa guku gwitu etagwo His Excellency Rigathi wa Gachagua. Na nimwe nititokagira hingo ciothe, we had differences hingo ya githurano. Na riria gwakinyire ni githurano kia East Africa, andu aya matongoretio ni Rigathi wa Gachagua a Mount Kenya, makiiga tofauti ciao thi magitikira kuhe kura, tigane kura ciao iria inge cia mwena uria ungi kuria ndari ni ciakinyete handu igeka atia igatingia. Ni ngwenda kumuhoya, and especially aria mari utongoria-ini, tondu nie ndirauriria dirisha-ini, nie ndi dirisha-ini, aria mari thiini kindly nitunyitirire muthuri uyu Rigathi wa Gachagua, tondu riria tuguthie turi kindu kimwe tunyitanite uguo, higo ni rio tugukorwo tukiona uthii wa na mbere. No twaigua ati muthenya umwe hari andu marathondekaga timu mwena uria, hari angi marathondekaga timu mwena uria, Ngai baba githurano ni gia 2027 na kiu kingi gia 2032, na ni miaka mingi muno na rutiyo ni maundu mariku makahanika haki atagati. Koguo ni ndamuhoya atongoria itu kindly, reke itwarie na mwari omwe, reke tunyitirire president, tunyitirire His Excellency Rigathi, agikorwo Kanini mangai gatia muthurire na riu kari haga support Rigathi wa Gachagua na William Ruto ri serious riri inyuere na ni yo mwathurira thirikari wa mukumerekereria na mukumenyitirira. Thank you muno na Ngai amwike wega. Asante sana Mheshimiwa Kanini, na leo ogekindirie etiguo eke atia kai ugacangacangi wata kwa guthinjwo ringi wimenyerere ni turakumurika muno mithiire yaku, na ninie ndongoretie timu ya gukumurika. Kwa sasa ningetaka turikanie na andu a Kieni rimwe, tutigite mumbunge uria wiku wa Kieni nigetha oke nake atugeithia. Asante sana. Leo toke tukite uguo twauma Kieni toke town uguo. Asante sana, tusalimie. Thank you so much, Your Excellency the Deputy President, the Governor. Hitifaki zote zilizo hapa zikifuatika na wale wote wamekuja tuoboleze pamoja na tumsidikishe mama wetu Muthoni Kirima. Bwana asifiwe. Nichukue nafasi hii kwanza niseme kwa familia ya Muthoni, wale ninajua sana. Muthoni turarutire wira nake 7 years, tonanaga every 30 days.
Muthoni ni ari kambuni ya security na security ya slopes. Riria ndakorire Muthoni na haha haikaire ora haikarite ngira Karithi na Newton ukainde muhe wira haha nigetha maitu ndakanahote. For 7 years turatuire na Muthoni na Kariuki na Newton na timu yake nio mararangagira kambuni cia cieni haria ciothe iri, na nindirakenire muno ni kuruta wira na muthuri na mutumia ucio. For those who doesn't know, Muthoni had her own school of leadership. Na Muthoni ni atuthomithagia maundu maingi muno ma bata motongoria. And I wish you benefited from her school of leadership, which taught us gutia atongoria aria mariho na mari mbere yaku. Gikuyu kuma riria giturite nikio gitiri kiahingira ndegwa igiri kana ndurume igiri gicego kimwe. Ihinda riri iria gicego ni William Samoei Ruto mena Rigathi Gachagua. Aya ange maikare kando theinie kwina njamba twenda mbegu tukuruta hari andu acio. Nondu wa muthenya wa mothe no njire athuri amokire. And thank you so much for coming to be with us today. I wish you benefited from the leadership of the late Muthoni Kirima. He had very good words of wisdom throughout her life. Na kindu kimwe atuthomithagia ni gutia nene aitu. I wish you benefited from that. Na tondu githurano ni giathirire na tukigia na nene aitu, anything else ni side show ni egeciria. Among the guests aria mokite is Maina Jenga. Maina, you know you are my friend. You know we know each other. Niwe gwito ni karadi kwanyu. Wauma karadi hau kianda hau neo haitu. So ingetua kwari uhoro waku ingewaria kuma kiroko nginya hwaini tondu ni ngui. My friend, ni ukoretwo na anake aitu for too long a time. Ukamahuthira hindi ino no kamahuthira mwaka ucio ungi no kamahuthira mwaka ucio ungi. My advice to you, my brother, for now, tigana na anake aitu riu. Anake o mena thina muingi muno, anake aitu mena thina muingi muno, mahea break. Ihinda riri tigana nao. Ona riu aria mwari nao makurite ona matingukuigua riu. Riu koguo tigana na anake, thie na rika riaku haria riri. Tondu ni nyu mwari thutha witu ukuru-ini na ni oya anake aku haria mari. Na ni matigire maundu mau. Riu mathiete marumirire kuria thirikari iri. Please, let us move together. Mundu ni mutongoria njamba. He is a wonderful leader. I know him. I know you. No riri, you have a lot of wasted energy. Kura twara energy yaku, it is wasted energy. Please, use your energy to grow gukuria ruriri rwitu rwa Gikuyu. That is my advice. No reke tunyitirire njamba ici. Na njamba ici ni iraruta wira. No nyende hii niseme na Kisungu kidogo na Kiswahili kidogo. Kalonzo, you are former vice president of this nation. I wish you would have time. Utembee mashamba yetu ya kahawa ya majani, ya mahindi na maragwe. Kulipoenda, wanaume walipoenda kupiga maandamano, watu wa Nyeri tulirudi kwa shamba. Mazao ni mengi. Wakahinda wakatutire ndoteithio muingi. Mazao ni mengi. Reithuĩ ndũgatucokia, tũtigacokio maandamano-inĩ rĩngĩ na tũtigacokio mambicano-inĩ rĩngĩ na mũthome gatiba wega ũrĩa gathiaga ĩtiguo nĩ ũndũ wa mau na mangĩ maingĩ mũno. Mr. Karithi, your friends, your Ranger family, tuendelee harĩa twatigwo nĩ maitũ tũthiĩ na mbere na ũtũũro na wĩra ũrĩa tũrarutaga tũthiĩ na mbere na kũũruta. Tuko pamoja. Ngai amũteithie. Na Kieni is the home of heroes. Nikuwa kore Brigadier Muthoni, nikuwa kore ni wengi Kehithuki, there are several. Mau magethaka mokire Kieni. Koguo mwana muthuri wa mau mwana wa mau. Please, wenda andu a mau me Kieni. Mauma makora migunda guku ni yathira mokire Kieni. Nikuwa maikarete. I can show you, they are surviving.
nigetha akorwo kwi ndu ungenda kumenya mwarie nao. Thank you so much. God bless you. Tuko pamoja. Asante sana Mheshimiwa Wainaina.